The rest before to rest. Hey, sir. Hayi mnumzana namba kahle. Ushapu. Yini ndoda angihlasela ngigubhu. Sekuqalile. Hayi soba Ingcenge. Ndoda kwamba sekunjalo sekuyi-lockdown. Ukhala lakhe. Mafowethu kodwa khona umuntu esingakuyena mfowethu esingasinga kwembiya onganami ngiyamazi mhlawumbe ngasidayisela mhlawumbe ngo-5 rand ngiyamazi ngiyazwana naye ingcence mfowethu sobuye sibone ngcence sibuye sikushayele azizame ukuyakena Sefela umuthi ngawulande kehleni manje siyangibanga isigane ngekeni manje ngifuna uphinde ngibambe butheni awu nango usabele engabe usezofunani ba yena la hamba naye hayi mancela ubhiya mfowethu we indoda ayentshela hamba kahle hayi khamba kahle mfowethu mfowethu hayi kuleli hayi yaphila impela insizwa nganisiza ngani hayi mancela mfowethu sifuna usizo la mfowethu mancela mfowethu somiwe mancela ubhiya manje sizole ibitha shaya ingcengcetshe ethi hayi ngingedaba engcengce mina ngifuna iphalishi so manje sifuna usizo mfowethu sifuna le mpahla ngiyazi ukuthi unayo cheap mfowethu awuveze le mpahla ya nayi futhi letuzana inkomo esinazo 10 rand mfowethu 10 rand ubhiya ufuna umngaki ubhiya 4 nganginika yazi nganginika ngo100 owodwa nganginika ikhothi 100 ukhona nganginika ikhothi ngo100 hayi nginike thungo 10 ukhona nginike thungo 10 uyazi ukukhala olukhulu uyivalile le nginganginika ubanda mpo ngithathe ngo200 lo umbili kanje ngeke mfowethu khona ile mali ekhona okwamanje kodwa sayilungisa hayi hambani yazi ngicela la awufezi hambani uzwa kubhiya wa5 rand hayi hambani la ngeke nginike ubhiya hambani yodla igubhu lezi amancinci ndawo awukho ubhiya nje ungathola ubhiya uthi unga10 rand kanti 1998 manje ngeke hambani nje phumani niphele la awu ngabane ngiyiphuzela ubhiya wami hambani yodla ingcenye